pu speaker kalome voinia kan minister panite demand angai noma ka tuina zong de ve kan thunga ke sang tur zo bial tuin ka tuilo na zong de ti te kha ne ya alomam ka tia ma ro chu an sei zo de vek to ma ya sei tu ra hi avain kan sei man don lo chu wangin a poimo ka ti zol de te han thur ve ka han dua ama sabera chuanen kan minister pusidal soifunga department demand number somni pasarina district council and minority affairs tia khan attention soi to thona a kan administration hi alari lo ema sumle pai abial tu te lama tang point in dai lo na te poron soi kha kan se ome thil chi ni lang thayawma ama chuan GIA general le salary ang khana kal dewa khate ang kanin pek khan kum to pa vai bel cheng amazat kanin pek bel thina chu nikum kum thara khan nikum budget kha ka thia swal lo chuan kum masa budget estimate aya tamna kha vai bel che za som ni don ani a jam na sat takani budget 1% in nikum khana punga kum masa ayin DCMA abik takin ADC te pathum budget punna kha 20% aina sang thungani amaro ju kumalo to pa kan soi tong kan dil bela kan mamo ta kan thel le zel si kha chuan thil diglo lian puyom ti chu asia ta nikum masa po khan actual expenditure kha vai bel che zanga som sari vel ani a nikum bi a po ala phalo le ani vai bel che som nga chuangin suti angani laya mamo sang ta tual le solai district council area po 10% a population po han ngai to a major administrative unit district administration te law and order te alian tamzo khelama enkol ani to nuwa higher education zong te helama tanga enkol ve kani to nuwa an mani rau soi to ang khan 92 to 96% don salary akal ral theya kanin enkol na kha kan solam bial tu tuichong bial tu MLA ina asoi to ang khan state sarkar po in kolangai ni ato pachun autonomy kan ni na autonomous kan ni na ta kan suan lam china voinia kan budget pharahi district council and minority affairs a hian vaibel sezaruk somnga pakhat chuanga nia hei hi kum sang ni kuma Mizoram budget revenue expenditure zat ni to ne kum som ni chuang liam ta khan heti zat hen Mizoram pumpu hi en kolala ne sudi chung chuanin kanin dai lo na te kan mason lo na te engkim kan soi lang thina tun kum likal ta phei kha chuan scheme central scheme tamzok kan hailu te ne na ngai to phei kha chuan lian takani kan sum sen ra la hi amaro chuma sonna kan lan hu me ma abigin education ate helama tanga en kol pu langai boka higher education phei chu helama tanga lati langai boka hei hi chu in rail bol na diklo thin chua ni ina langa helam sarkar intlon siak na boru kal thin te soloma sarkar siam du lu ata wang te in an budget kan kat sakngam lawa an demand kan ti top sakngam lawa chu chon corruption lian puya sing tia lang renga soloma hei hi chu ulukzo ka kaninen kol ani lem lo chuan MADC atepo ama point ka soi ve trina PMJVK minority concentration area tan chawati ani lai khan Mara autonomous district council chu minority concentration area ponari na niya chuti line lunglei district capital chu minority concentration area chu nga kanda le tho boka a MLA te a minister angei te ongpon kan soi sel chuang lem leilowa a mishing te en chuan a district level le population en chuan tlem tak kan ni amaro chu sumluang lu te ro hi chu lian takane tuna hian third finance commission Mizoram po ding le ta sela kan devolution formula thleng hian en uluk viau anga vertical devolution atanga horizontal devolution kan pe ki 90% of state owned tax share ni
alien mai ani so da matang revenue kan mumi alo lain tu na kan soyang che India sarkar kan pu mo nang ru hi la thleng lawang ti hi soi the lawa chu wang chon voinia tang hian helai aizol tlang ro rel te hian mi ti lom tum wang mai te le sarkar na siam du wanga solai ro rel na sokan en kan don ani chuan ro rel na fel fai chu soilo ati bor chur tol don ni in ka sia hei hi ngai tuana tharne na kumina kan budget apo hi atira tangin discipline fel fai taka kanin en pui ani lo chuan mason na ain sumle pai ti ching penate state normative allocation state atanga kan pek pia lamba ka hian ADC abikin nikumate po ADC tren khachuan loan te hial state guarantor tangin enge mazat vai bel chege mazat an la boka sumi pia lama audit report atanga lan dan chuan vai bel se somthum chuang te me mai UC pek theilo la tang khang te ala om boka kan sumle pai von dan le man dan en uluk angai a chu ro rel na fel fai kan du ni chuan helai aizol atlanga thu te hian vote banks politics ni tolovin solai tanga mi te ti lom kwal na na mang tolovin ani na dik takan man theina turen kol zui atan ka i hle a chu ka han soi zau duwa adot le chuan animal husbandry and veterinary bi ka khan demand number somthum palina khan kan GSVA kan state sumde chua hi apui tamlo khop maya 1.2% po akai hlei thei lova animal husbandry bi ka hian abi takin kumruk chung phei chu aniam lam kan lapan deuh char ani kan meat production te kan egg production te athar han suak sele enge ma kan son donem ka shelowa hi enge chan ka shelowa kumnga liam ta a Mizoram Economic Survey report kan en chuan chuti mek lai ro chuan milk le egg production ar tuile bong mute demand gap ala sang be MAMAWH amaro chu mamo lo bernia kan khia sa kanin to del lo zia kan soi vaka achan chu sahinia tui kan tia risel na nen te po in zoma atak taka chuan ICMR recommendation ang level a chuan kan demand gap hi sa ai hi chuan atam lo hle ani minimal ani chuti lai ro chuan bong mute le artu ya ro chuan kan MAMAWH na ala sang me mai demand gap ala liana helam te tura tran kan lak deu thei po hi aduam hle in ka sia khamite akha ka han soi tel ve duwa dot le chuan pulal nging lawa mar demand te hi a hloma soi ka duwa amal te lo dewin pu speaker huna chep thei sia han soi hian nia minute thum chunga han zo kan han tumanga thalai te pual ani boka changtu minister inazir boka avia ka thra a ma po kan son bil pathum kan mu tharte kan han soya khang zia kan pakatan soi kan du chu private placement agency regulation bill kan pass tak akha ania amimal takpo kalo vvmm sang ni song pangavel chawa kan soite bil soi ni khan ka soi ve man talawa toite han thler kan du chu khami bill act lo ni ta ina a thlir thuizia thil dang Mizoram thalai te mason na turata na sul sutu ani zia hi move in ka in sia achan chu trisel na te kan soya Zirna te kan soya youth development sang krang thalai te Ruihhlo chungchang te ka kan soya atopa rehabilitation ate Ruihhlo ngai te en kolkong ate eng tiang pon tran lama ila kan rama hian primary health care kan ngai tha chung le primary education kan ngai tha chung chuan vai bel cha sing tel po chung la mai invest mai la zir tur kan mudon lowa athok tur kan mudon bok hek lowa en kol tur po an thleng zo man lowang chu karil ro om lian em ania abik tekin sport and youth services ate tram masalam ate infrastructural development lian pui kan hu alom om khop mai mai ro chu khang infrastructural development kam maso na ngai na kan la ngai nei lian hle chuan asiata hei hi malkal chi an ni lawa kan ril ru le ngai to na zong he convert cha mun khata kan lon lu tir lo chuan kan education system a samagra noya sports grant engemoza ta oma chutiang bok chuan thil danga po a sports and youth kai noi pialama a sports activities at kan education system shimshima kan sarkar sikul mun tha nei tha environment
student environment nei ve theinom chun chu kan kala kan pe ko ran kan pe ka biala po ko ran tene nan loin thlenga mun nia sikul ramte khatiang zel ole pu speaker ka zo chepe khatiang zel ani wang khan school no pangin environment an nei chuan lawa kan education system le policy te ne na kan khai khom chuan si lo chuan eizon nan ri hota bang tur chuan eng sector le industry ma hian mi pui manol pui eizon nei khoya ma pengai lo chu sector a chu kan luan lu tir na tur ani chuan kan zirna tanga bul kan tran tur ania kan education policy te ne ain ne rem tur ania chumi ne na kan kal lo chuan na kin loka heta kan kal chole zel na tura ruihhlo kan do na ko nga ta hen atopa mor kan bok le china no pangina ruihhlo thadlo zia sia theina tura tan chuan zirna in boka tanga bul kan thana nga ya voinia mi te hi MLA Trump nia chuan puitling an lo ni man to ni voinia pol khat zirla yan metric pass man to ni MLA Trump nia chuan chumi Trump hi chung chuan kan policy kal to khan enge min thlen ti hi khai khin nga ya nia excise department achievement report hi kan en chuan nikuma khan zu wanga man ringot hi sanga zanga somriat pasari an nia voinia kan khelluai loi food wen ringot an man khom tling khomai liter singa sanga za somriat pakat ania kumin January tha chung khan zu wangin mi zali somruk pathum kan mana chung zinga zangale pakhat chu khe siam sak an ni boka chutiang din huna dinga khereng sing chung si chuan kan prison capacity kan khria kan enge ni kan zela tang theiza chu sang kha zathum oran ni voinia sang kha za sari chuang an tang heng dan MLTPX nuayaman mi sanga zanga te khoya nge kan da chuanang engzat nge kan sen so don engzat nge mi sual hi kan in chua don a zeliang tial lian nge kan MAMAWH don heng zong zong a trobul masa chu primary education atanga he system hi kan sport and youth policy te labor skill development policy kan nei zong zong te hetianga building and other construction worker welfare board kan nei te sum man dan tur thleng te po mi puina walau taka kan khelve ngam to lo chuan voinia po vaibel se za chuang kan la ne ni workers welfare board apo enga tan nge kan man kum som kalta kan merit hinda pelta e zo thilo to em zo thei to mayang ole pu speaker ai in tha sunom viau maya kan zirna tanga kan ngai to lo chuan heng voinia department kan ngai poimo te hi ngai poimo tak tak phu an nia kan ril ro lo lang masabera chu infrastructural development in ama khonzia ama ro chu manpower azoka ami khinga vacher chuana turle department ina a mission le vision ti lotling tura hoi her hoi zong hen budget kan demand ngai lawa kan in soipui ngai lo thungani ami singa cher ngai la ya kha kan ngai to na hen lian le se ka duwa voinia hetizat mai kumnga liamta a sports a kan budget ai te chuanin voinia chuan vaibel se somni pasari zet te kan han kai ve to a chutiam bogin excise and narcotics ate po ruihhlo do te po om zenei tura vaibel se somnga pasari chuang nikum ne na san nan tengai to phechon sang tak ania percentage a chuan chutiam bokin district level a heng kan ron soi zong zong voinia kan demand kan ngai poimo ka ti te hi district level office nei phalo ve kan ni ai zola changa en kol kan ni thung se ni kan MAMAWH lo hi policy tanga kan thliar sana ngai ti lai te kha ka soi top na ni sela chuti chung chung chuan voinia kan minister te panhi te demand local administration demand number som pakwana art and culture demand som ni pathum na district council and minority affairs demand som ni pasari na animal husbandry and veterinary demand som thum palina te le pulang hing lawa mar department atangin excise and narcotics demand number pasarina sports and youth services demand som ni panina labor employment skill development and entrepreneurship demand som ni pariat na te hi kapoma house member te po thlop vek turin kan ngen ngalani kalome le tuna chuan members on tak